Oras bata bapenang nalongan ibagas Tuhan tayo Yesus Kristus. Pay maijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang sogot nyarion, pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah konuhur nami bamu Tuhan. Bani ganup biar layak munadup ijalo hanami bani panorang sogoton. Ijagay ham hanami, ibagas podoman nami sa bornginon, jana bani panorang sogoton ipoy ham ibagas na horas-horas. Haganubanin sido halani dear ni gabi nami dopak ham tapi pita halani bagal ni idop ni hurmu sonay agi holong mo huban nami ase marhiti hatamu torangi ham ur apa pikiran nami ase sa ganjang niyaron tetap matamu na marsora rosi na gabi onjolan ban nami ibagas na makorjakon horja nami ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe na siyam marian bani panorang sogot niarion. Nabu isisihan namin marhitihon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion tanggal 30 Juli tahun 2022 ay matar surat bani buku Pesalmen bindu 78 ayat 3 das kubani ayat 4 na makatahon sonon. Nadop binoge nami apa binotok nami na tinuri-turihon ni nalobeta kuben nami seng bulih ponok-konon nami ay bani nyombah ni sidea tapi maningon barita honon kondo bani sundut na mangihut ay mapambahenan si pasangap Jakoba pakon haguguhon ni apa halongangan na binahen ni ay. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu sada barita na madeyar marosuh tumang duhita laho pabugihon laho patangarhon janah laho masahap-sahapkon ubani halak nalegan tujuan ni aha ase lambin roh gue ni mahalak na manangar barita na madeyar ay janah andohar na manangar barita na madiar aipe tartugu-tugu mauhur ni janah lambin martambah makoma malas ni hurni bapenang nulungan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus suang sunay do kumani age marhitehon ni pesalmen ni si Asap on yarah kondo age hita halak na porsaya ibagas parguluhan ta si gano pare ase marhitehon ni pangarapanta marhitehon ni buah ni haporsayonta rossi marhitehon ni bagi na masa na idah kita na ihapkon hita sonaha parmudu-mudu ni nebatahu bata sonaha panramotion ni nebatahu bata sonaha pasarihonon ni nebatahu bata maningon do hapeni das hubani ginoparta na mangihut. Usido ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ang guboy subuton tene songon palari estapet. Maningon do hape estapet hononta langboy sokbat ta tumang langboy pitahdas hubat ta tumang ambilan na madiarin atape hinadiar ni layak ni nebata nadop icalohita ibagas parguluhan ta si gano pare ay maase tanda ni nadop ijalohita jenges diar parmudu-mudu ni nebatahu bata maningon do hape ay pabogi hononta jana pabotoh kononta hubani nyombahta hubani pahoputa jana maningon tokan hononta do ay gabi songon sadapudah namatin na maningon do hape siramot konon, na maningon do si jagaon, ambilan na madeyar, pasal hinadiyar ni layak ni nebata, ibagas parguluhan ta si gano pari. Ay maase, porini hape ni ibagas guluta si gano pari. Lang tarbahin lang, ibagas guluta do pakonon ta do, bagi-bagi ni hamarsikon. Tapi, si sahap kononta, si patugahonta, si pabugi hononta sido tene sonaha marsik ni guluta tapi sonaha
ibagas hamarsikonta, ibagas hadoyukonta, ibagas sitarononta, ibagas hasombuhonta, nebatado hape na maparugoy hita, nebatado hape na do pabasakon hita, nebatado na do masarihon hita. Totu, lamboy rosonin tumang, habotohon nasonay ibagas parguluhanta, anggolang tangi hita, anggolang sirsir hita, manjalo hata ni nebata, jana, mambere uhurta, gabe apean ni hata ni nebata, ibagas parguluhanta, sigano pari. Artini ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Halak na buhay pabugihon, pasal hasangapon ni nebata, ibagas parguluhan ni, ay mahalak na butul-butul, mga hapkon, sonahan nebata, maparmudu-mudu guluh ni, sonahan nebata, mamamahkon hata na madiar hubani, totu, haganupan ay, boy ijalohon hita, boy idayhon hita, anggo sirsir hita, mambere guluh taon, gabe apean ni hata ni nebata. Artini ay, bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, tanpa pangurupiyon ni tondoy na pasing, lang tarbahin hita hapeni, manaksihon, habaggalon, hasangapon, sonay age, hinader ni layak ni nebata, ibagas parguluhan ta sigano pari. Ay maase, marhitehon ni, regapan sigano pari bata, bani panorang sugot niya riyon, say andohar matongon, lambin manggargar ma, pambahenan na madeyar, ibagas parguluhan ta sigano pari, marhitehon ni, hasaksiyan ni haporsayon ta, marhitehon ni, horjata, sonay age, marhitehon ni, holong ni uhurta, ibagas pargulmiton ta sigano pari, sa ganjang ni arion. Amen. Martonggo makita. Hamtuhan ni bata bapa nami na marhabang sinuburiatas, terima kasih Tuhan. Bani hatamu na pondok in, nagabi sulong ban nami, ibagas naman dala ni bulok nami sa ganjang niron. Hala ni Tuhan, ajari hamahan nami, asitotap mga hapkon, hinadiyar ni layak mo, sunay agi, bagal ni pagkahulong mo iban namin. Ase, hasangapon mo matungon Tuhan, na ipabugihon hanami, habaggalon ni kuasa mo matungon Tuhan, na isap-sap kon hanami, na dok pabasah kon hanami, na dok masarihon hanami, dyan dok manugunugo hanami. Ase, marsonang niur, dyan marmalas niur hanami, mandalani guluh nami sigano pari. Halanya Tuhan, ibagas sugot niya riyon, pondos mahanamin haganupan, hubamu, marhite guran nakmo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Jalo hama pasu-pasu kubani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoran ni tondoy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matene, bani akhir mingguon, ibagas parsoranta, rapakon keluargata, rapakon hasomanta, sonay agitu puanta, ito nga tongan ni kuryata, gabi parhitihan tamay, laho pabugihon, laho pabutokon, hinadiyar nilayak ni nebata, nadoma ijalohon hita, ibagas ganuk pargulmiton ta sa ganjang ni arion. Andohar matomon. Shalom.